Gradske uprave grada Kruševca održana je svečana sednica Skupštine grada, na kojoj je uručena Vidovdanska nagrada kao i plakete i pohvale najzaslužnijim pojedincima i organizacijama. Najviše priznanje grada Kruševca ove godine pripalo je premijerki Srbije Ani Brnabić za dosledno, časno i odgovorno obavljanje državničkih poslova i izuzetan doprinos privrednom razvoju Srbije i grada Kruševca. Prisutnim gostima se obratila gradonačelnica Kruševca Jasmina Palurović, koja je ujedno čestitala svima najveći srpski praznik. Vidovdan je jedan od najvećih praznika koji govori o srpskoj istoriji i sudbonosnim događajima koji su tu istoriju ispisivali u prošlosti. Danas je prilika za sećanje na sva naša vekovna stremljenja, ali i za pogled u budućnost, za realizaciju brojnih planova koji stoje i pred našim gradom i pred Srbijom. Doneli smo mnogo važnih odluka i svako od nas dao je lični doprinos koji je rezultirao zajedničkim uspehom kojim se kao grad možemo pohvaliti. Aktivno nastavljamo da stvaramo dobro poslovno okruženje privrednim partnerima i kompanijama koje su ovde sa nama. Henkel, Trajal korporacija, Cooper Tire, DS Smith, Krombert, Schubert, Lidl, 14. oktobar, Valvoline, kao i mnogim drugim privrednim subjektima koji posluju na našoj teritoriji. Pred nama su novi izazovi i bit će nam potrebno mnogo mudrosti i sloge, a najviše zajedništva. Želim da u tome budemo uporni, jaki i uspešni, da verujemo u sebe i postavljamo još veće ciljeve. Budemo ponosni na sve što radimo i što ćemo uraditi zajedno, jer to naš Kruševac zaslužuje. Ovih 650 godina su svedoci tome. Koristim priliku da svim građanima Kruševca čestitam Vidovdan, čestitam veliki jubilej 650 godina od osnivanja grada Kruševca, da zajednički nastavimo da gradimo neimarno naš grad onako kako je to počeo Sveti knez Lazar. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, čestitao je praznik svim Kruševljanima, ali i čitavom srpskom rodu, naglasivši da se upravo u Lazarevom gradu potvrdila putanja kretanja srpskog naroda. Ja čestitam današnji praznik svim Kruševljanima, ali čestitam današnji praznik i čitavom srpskom narodu. Zapravo u Kruševcu se obnovila, potvrdila, rodila i jedanput zauvek iscrtala putanja i linija kretanja srpskog naroda, a to je upravo ta krstolika ljubav koja za pretpostavku i za krajnji cilj ima u tom prepoznavanju zapravo jedinstvo. Sveti knez Lazar je naprosto kao amanet ostavio Srbima, svim Srbima, da samo onda kada su zajedno, kada i pored razlika koje među nama postoje, možemo te razlike da prevazilazimo, da ih učinimo kao prednost u odnosu na druge i u sazvučju jedinstva, u harmoniji, prepoznavajući jedni druge kao braću, uvek i samo ostvarujemo uspehe upravo onake kakve smo videli na videobimu i kakve u poslednjoj deceniji ostvario grad Kruševac. Neka je srećan praznik i da ste svi blagosloveni. 650 godina od osnivanja grada Kruševca treba da upamtimo po veri i optimizmu u budućnost koja nam sledi, a koja se stiče napornim i predanim radom, istakla je dobitnica Vidovdanske nagrade premijerka Srbije Ana Brnabić i dodala da joj ovo priznanje daje snagu da radi još napornije. Teško da postoje reči kojima mogu opisati koliko mi znači Vidovdanska nagrada grada Kruševca i to na dan kada ovaj ponosni, junački, prestoni i ponosni grad slavi 650 godina od kada je knez Lazar Hrebeljanović podigao ovaj grad kao novu prestonicu Srbije. Grad iz koga je samo 18 godina kasnije poveo srpsku vojsku u kosovski boj. I to takođe na dan kada obeležavamo najsvetiji, najveći srpski praznik, Vidovdan,
Dan koji nas podsjeća na sve one ključne momente koji su nam omogućili da izgradimo svoj državni, nacionalni i duhovni integritet. Dan kada se sećamo upravo kneza Lazara, Miloša Obilića i svih drugih srpskih Obilića, koji su na Vidovdan 1389. godine i kasnije, kroz mnogo vekova, mnogo teških vremena i mnogo muka, pa sve do naše bliske prošlosti, ovu našu zemlju čuvali svojim životima i svojom krvlju, borili se za njenu slobodu i nezavisnost i predavali je iz jedne generacije u drugu, pa sve do nas, da je dalje čuvamo i da je svakim danom jačamo. Ja svoju zemlju, Srbiju, volim najviše na svijetu. Čast mi je da Srbiji i našem narodu služim i trudim se da svaki dan dam sve od sebe, da ona, kako sam to jednom sebi i svom timu rekla, danas bude jača nego što je bila juče, ali svakako nešto slabija nego što će biti sutra, jer treba da živimo i radimo tako da baš i apsolutno svaki novi dan donese neku, makar i najmanju pobedu našoj Srbiji. Povodom ovog velikog jubileja dodeljeno je i 5 plaketa i 15 pohvala organizacijama, ustanovama i pojedincima, kao i 100 specijalnih zahvalnica.